Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o Tala Fou Mai Samoa. Awina sa o mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasi 5 amo. O te whatalofo no tātou o tunu, mafuta fo I mawheroa I le nei aso, tala taulongolongo usi mai alau whaafonga. O le whangai o io pepa e talo sa ngai ngā ruenga whaavai teimi. Mō au malanga e tu uaro tātou o tunu mo ia ngā ruenga I New Zealand ma Australia. O leo o whaamautu ai se whaai unga le kāpeneta le whaau au pea. O na whangai nisi o au nanga tū ma o ti se tolu. Mo leo whaino le whasoa swani e whaangai o iai pepa mo ia ngā ruenga. O le Pacific Workforce Group Limited, Potasi Development Trust, ma leo o nanga le fionga tei mali e Charlie Aliki Westerland, o lātou whaauau na whaatino le ngā ruenga. Ai tu maulava le whao ngā ofisa o whono whaavai e tu malo palo te limas futasi. E whao I ei tālo sanga mō ngā ruenga whaavai teimi. E tasi le awheta lai to tongi e le whono whaavai. A si tu malo palo te le porokalame pe a whai e fia awai. Ma ua wha manino mai ai lea tu langa e le fionga le te mai ta isui pāle nia. E mantua fo'i ia e o mai whai ngā malo ua ke le ai ngā ta ape tua le whiwhilinga. E o mai sa o tato employer so I koe nuu malalwhanga. Ia o le tūlanga lava lea tupu mai lo se lu I tau pe a alu ia se tato alum whanau ia. Ia kulai mai lo tūlanga ia o le pei o ngā whailo foi la vea le ta vale. Kulai mai ngi whalawelawe kulanga foi wale usta ia foi tūla fono ia tunu I whafo. Ia o ngā resort mai lo lea le malo e tūla ia tūla malo I whaatino la ngā luenga. O I la lente ta pena ai ia whainga whāwaina ia mautinoa tui tua le whiwhilinga. O alo mawhanau e a ngā ila le pokalame le Australia ma New Zealand. Ai o loo mai tauina, o loo iai pea tātou recruiting agency wa leva o na iai. Ma sa umi na mātou whaasoa I tono le kāpeneta. A whapea o iai le au ta singa le kāpeneta. E tu utasi tua le whaatuatuanga I tua le lima su utasi tu malo. So be it. But ona o le maitauina ma le amana ia ma le aloa ia foi. O nisi nei o a foi kako recruiting agents. Wa leva ngā lulu e a. O le foi lo tāpena tātou MC o lia ta I alam whaing whaavai. Ina ia mawhai ai. E lima ta ita I nai whaatino o ngā luenga lea. Ngal ko akol wale o leo tapuni fai to ele ko yengi sika ko recruiting agents awa o le mai tawina o le foi au mai li poti yalo mafana o le mai tawina o isi recruiting agents yo sa ili e kupe wa ise foi la ko fi onto ia matu iti ai le vai nga tupe o le mawel tama maltini le nga fu e alu fafu ia esa ili malo mai e koi au mai tama ai ngai lo na ainga e pe yo vai ngala ia au le watapu il tolu le o ngai e ta ua le la tau fo ingal wenga wa leva na ngalu lue matato employer sifa ile vai ngala bale o ngai nga fa mai tani fa mon mole da o le te mani tua le voice na tu la ngai le fo minister tu ko mga wenga fa mai tani mai ingo o mai e ai le fi a fetala le fa pe tu tongi le officer ko fa mai le mano ia fa pe fo ile lima sfutala restala tamata u fa mai ia la malanga ngai fa mai te o tu maula mai ngale a po ula se silsila mano fa mo o lo tu maula petala o le petala le a wale tu sa mai tu malo lima sutas ai ale tu malo le mana e a fiel po kalame le ia ele se mela atongi e fu langa petala o le petala e mai le fono fa mai a nga I tatum tanga venga tupe po a nga ito nu le MC wa o tato vaenga le o le seasonal workers le sai lalo fa amalo tatum tanga venga tupe o le ko fo ia lalo le baba ai nga tato MC so e nga ila le petala o lo ia pe tato tawo o mga endorse ka ko revenue board ka ko lima sultala pe afa pe o mautino o le amalanga tama le maltene recruiting fee o le wa uma ona endorse ma fa mauni el cabinet base ni full wafe tau sanga te tas full wafe tala Se finangalo le sui pāle mia o le minister o tupe, le fionga muripola ana rosa ale morio o i le fono matu stala. O tāpenanga le official commission whainga palota mo le palota la ititia vai maunga tonu.
Lea ua amatai lea solua le nei vai aso a o onga mo le au whai ngā luenga le a ngā lulue. Mo lea whai ngā whiriwhiringa e toe sa ili eise sui usu whono lea I tū malo I le pāne mene. E le ngā tēne wha ngā solo lea o onga, ai ua whailo fo I whale pālota e se fulu tasi ma whale pālota wha apitoa. Ai mai se o whale pālota tau savali. A o lumana I ai lea se whareire le vai aso fou. Lea so mua leo le masina o me. O le a whaatino ai le pālota la titi a vai maunga tonu. O le sfulu tasi o whale pālota I no fuanga ese o le I tū malo. Wa ofi ai le maonta o le kalesia e whakasa. Ma le e kalesia aso fitu o le toe fio mai. I to tonu o le fio anga o mangiangi. O le maonta o le kalesia me to tisi I whaato ia. Maonta o le kalesia whaaputuputonga le atua po le AOT leo ne. Maonta le kalesia e whakasai matau tu taiba matau tuta. Maonta e whakasai tanu ngā manono. Maonta le whakasai papauta, o le hola le srosi vai lima. Maonta le whakasai vāoala ma vai lima. Ma le maonta le kalesia katoliko I malolo le lei. O whale pālota tau sa vali o le no fuanga le whale mai whaama matoto. I le maonta ngase I matotua. O le no fuanga I mapu I whangalele. No fuanga o tamai te isa monike I vai lima, ma no fuanga o whale mai whai tū malo. O le whale pālota wha apitoa I le motu o Savai, o le no fuanga leo le mtanga ruenga o tina ma tamai tai, a tina e o fio anga maanga fiso o tai o lo I sale lo longa. E to o whāsui wha atutu mo le pālota le titi, a vai maunga tonu. O leo toi a whea fo I le mtanga ruenga o le soifua malo loina, I le anga le leo le kalesia Yesu Keriso le aupa I o aso e ngatai. I se isi fiso soani tāua e ala lea I se foa I o se tāwa le van. Mo le whai ai o le au nanga e wha savali ai le ngā luenga. O le tonga fitia o loa po nifo I nu mafio anga I tua. E le ngata le tāwale ai ua wha tupe fo I e lea e kalesia. Ngā luenga na toe wha le lea I se tasi o fale. O loo wha o ngā le mta ngā luenga I nisi o ana au nanga wha soifua malolo ina. O mamori ai whaaftai le mistala ngolango le mtanga aluenga o le soifua maloloina. Le fio ngā moto pua a seve heni a whereti papali. I suyo le kalesia I se sauninga nā aloa I ai. Le tu ina atu le mtanga aluenga o le fiso swani. Ma le foa I o le tavale. Stasi leo e kalesia lo tātu o tenu. E le so le muri le ofo ino foa I ma fiso swani. Mo le si tia o le au nanga wha soifua maloloina. O mai ana ino tutongi atu e whalaputonga o whale a Samoa, le Samoa Housing Corporation, lona sao tau tupe langolango ai le whaatupeina o ngā luenga le malo, e ala I le dividend o loo tutongi fo I anisi o nanga tūma o tia le malo. O le aso sfuluono o le masina nei o APR ua whaamawina, o se aso fia I le whalaputonga le malo, na mai a tutongi eilo na sao tau tupe, le sa te tau na tutongi te tonu le 5 tausanga, ama tamai le tausanga I lua whenua sifuru, e o le tausanga le tene I lua whenua 5. O le alfa inga o lea sao tau tupe, e 5 tesima le iwa tolu miliona ta la. Whai loa se pepa o whaamtalanga na amata o na tongi e whaalaputonga o whalelo na sao tau tupe, I ngā luenga le malo I le 5 se lau wafe ta la, ma whaawawai le tutongi le te se lau wafe le masina. Whai loa lava I lea pepa o whaamtalanga o lea stofi na tenei, na wha mai ai loa I le tongi atu le mtanga luenga o whaalaputonga tūma o tia le malo. O le 2 miliona lua se lau lua sfulfitu afe, tolu se lau ono sfulima ta lama le valu sfulima sene. Ma au si ai le 5 miliona iwa se lau lua sfulfitu afe, tolu se lau ono sfulima ta lama le valu sfulima sene o le dividend, a lea whaalaputonga tūma o tia o le tātou malo. O le malanga atu I fitio le au fuso a Samoa sa koleni, ma wha mao popo il whaalaputonga tūma o tio whai pelenga le atunuu, le Independent Boxing Samoa po le IBS, o le ua mai ale tāmu sanga le ipo le Pasifika na tausini o ai, ma ua fo I mai le atunuu ma le au whainga, e se furu iwa pine au fiai pine aulo e se furu rua, ma pine siliva e fitu. O se isi leo la sanga bawalunga, wa au sia te mafuso le whaalaputonga le tālonga whai pele Samoa, ina ua mai ale tāmu sanga I Thailand da tausini o ai fo I le masino o mati, ma fo I mai ai ma le pine aulo e tasi, ma le pine siliva fo I e tasi. O tāpenanga le au fuso le IBS,
sa taula muai le Palestine, le fionga i antavu i Michael le Mesio, ai lango malosi i aise tasi o alo lau i doa le atunu i le taalongo le fusu, le sunga i atoa le tai David Tua. Manuia le nei aso i fuafuanga, soifua.